Keseng Kongres kalabatnya kebor sensyar ha Punjab. Menta kala kelem jerany kumba kelem udiang ba. Namare kebor sensyar la yok ban kene no da keseng Aam Aadmi Party. Kebala yalam da u Kejriwal. Kene ke jing kelem ke Kongres kedai namar ha ke jing niau yaki vote kebalong menta kesngi ke shipau terik leber hajar ar. Kala yok setang kat prangut ki MLA na ka nyau penyau ngut ki MLA kebala job ha ke election hajar kat nyau. Ke jing kelem ke Kongres ha Punjab kedai namar kene keseng kebun setang ke jing ya shrut. Pan yakni nong yalam. Kat hadu babon ngut ki MLA kila liam lendang lut. Kat bah Uttar Pradesh ke Kongres ke kelempau Pertheshu namar labat biang da keseng BJP hapo ke jing yalam UG kebala job arspa nyau pulai ngut ki MLA. Kat bah ke SP bala yalam da u Akhilesh kala kam nyau namar ula yok hadu shispa pesan ngut ki MLA. Ha Uttarakhand ke Kongres kala kam kiau namar ha ke election hajar khat nyau ke yok tang khat wengut bat menta kala yok khat prangut hindra ya ke bor sensyar dang bat hi da ke BJP ke ba yok hadu sapu prangut dang bat hi ke BJP ke ba yok hadu sapu prangut. Ha Goa keseng Kongres ke hir arsut namar na peungut ki MLA kala yok setang khat ngut ki MLA ha kene ke election kat ba ke BJP kala kiau namar kala yok peungut na ka khat lai ngut ke bala yok. Ha Manipur ke BJP kala yok ban sensyar marwai namar kala yok hadu lai peu ngut ki MLA kat ba ke Kongres ke badan peu prangut ki MLA kala yok setang san ngut.